سورة القصص آية بنا سبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيتنا سوية هجرية باكلة أني كمناني أني بناني أني وورو. شهر المحرم من هجرية سانكالو فلو بسوية وبسبنادي. ميلادي نصارو كجاتي بافلاني مغاني ناني سانكالو شيغنا بسوية ودوروناي. أمبي داود بن مسجد رجاء غمبوكونو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى إلى غير الآية. يخبر تعالى أما أنعم به على عبده ورسوله موسى الكليم. ala banki bariya masammin koro talendo kabon nema ma yen nema minke aka jonka ana ka chide ana ka kuma nyogonya minye Musa ye alayhi min rabbih afdalus salatu wat taslim. abe Musa ka kabo atigi alafe alaka tanu nyuma na ka kishi nyuma be Musa ka من إنجال التوراة عليه بعدما أهلك فرعون وملئه. على بانك كان كبار الجماعة توراة جيلي موسى كا على كلام كوفي كفرعون ناك جماعة هلكي أي توراة جيلي موسى كا على باكي كود فنيا. ولقد آتينا موسى الكتاب على والله حقيقة دانكانيا بولوكالي على كتاب دين موسى من التوراة من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. على كلام كوفي كجمع فلو منون تمنا ولو هلكلين كوفي على التوراة جيجي موسى كتوراة دين موسى jama folo halakilen ko fani firawna naka jama halakilen ko fele tawreta dira Musa ma. Bashaira linnas. Tawreta ye yeli fende ye nube yeli kenaye kabo finye toya kono ani fili. Min ba'di ma ahlakna al-quruna al-ula bunkasir ko yani annahu ba'da inzali tawrat lam yu'adhibu ummata bi ammati. Bunkasiri ko nimba iranna tawreta jigilen kofe alama manton halaki gorobali la ka halaki jigi ka manton do be jama halaki nyogon fe tawreta jigilen kofe o make. bal amara al mu'minina an yuqatilu a'da Allah min al musrikin. Tawreta jiginen ko fe muntumbe jahadu alay mu'minu nya mariya de
uka alaka jugun uku jahadu ku faga tawreta koni jiginen kofe komi folo ala tumbe jamani manton halaki chogomi naw kafrane chidenye depuis tawreta jigira o make ato kera jahadu de ala be mu'minu nyamariya uka alaka jugun uku kele uku jahadu alaka jugun mushriku ku jahadu komi ni ala ya fo aya wure kono masamin kortalendo ala ko wajaa fir'aun wa man qablahu wal mutafikatu bil qatiyat ala ko fir'auna nana ani mogo munun temina fir'auna nye ani munun ka ewa dugu koloni ala ya yelemanu ye bil qatiyati nunun nanani junubu ye yere tegu ka jungu mununke wu yere tegu ka jungu mununke fa shaw rasul rabbihim uyutigi alaka cidon soso fa qajahum aqajatan rabiyatan ala yumina min alila min kagele wala jama munun temina fir'auna nye ani fir'auna na ka jama ala be ala yere de wudu halaki ka soro jahadute me tawreta jiginen ko fe o make jahadu de be ewa ke cidon mu'minu ani mushriku ce tawreta jiginen ko fe ala ma jama gorobali halaki bun kasire min fote abdurrahman sadi fana yode fo aka tawsirin kono tawsir ewa tawreta koni jiginen ko fe harakiri gorobali make jihadu de kera nabi nyuma uni jamanu nyogonce mushriku ni nyogonce annabi shayd al-khudri anana kabu abi shayd al-khudri bolo qala ma ahlaka allah qauma bi ajabin min as-samai wala min al-ardi بعدما أنزلت التوراة على وجه الأرض أبو سيد الخدري كو ألما جمع هلاكي كهلاكي بوسان في كمغو هلاكي وبي كهلاكي بودغوما كمغو هلاكي كو ألمو كي توريتا جيجلين كوفي كو ألمو كي دوغو كولوكا توريتا جيجلين كوفي alama halaki bo sanfe kamugo halaki dugukolo ka alama halaki bo dugukolo la kamugo halaki qayra ahli qaryati alladhina musiqu qirdatan ba'da Musa ko abi sayyidu khudru ko fo nakira dugumugo munu ni alayu ulutushe Musa chilen ko fe alayu ulutushe ku ken gowni ewa lewunye koni ote alama jama kulushi halaki summa khara wa kofi abu sayyidi ayenni aba sayyid al-qudri ayenni aya kala wa laqad atayna musa al-kitaba min ba'di ma ahlakna al-qurun al-ula al-aya ayenni aya kala kata labanna donc ni nyayira na tawreta jiginen kofe alama jama gorobali halaki ka halaki bo samfe ube ka halaki bo dugu koloka ka jama halaki nyogon fe alamo ke ato nyana borala ye jihadu de ke sariyai tawreta jignen ko fe jihadu de ke ra sariyai qawluhu basaira linnas ay min al-a'ma wal qay ala ye tawreta ke yeli fenye nube yeli ke nay kabo finye to ya kono anu nube yeli ke nay kabo fili kono nube kanda ye nay wa huda ila al-haqqi awa tawreta wa huda tawreta kanda kata munna ila al-haqq alay tawreta ke kanda fanay nabe mugo kanda kata chinyama wa rahmata alay tawreta ke nema fanay ay irisara ila al-amali salihat aya ke nema ye ni tawreta be mugo lakanda kubila kata baranyuma kelima la'allahum yatajakkarun ay la'alla an-nasa يتذكرون به ويهتدون بسببه على ينك تورتك نينچولا adola hada ma don natashi ni taureta una kandani asababu una tashi naye una kandani asababu وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر
وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. يقول تعالى منبها على برهان نبوة محمد صلى الله عليه وسلم على بافو مسامين كورتا لندوني أبان حكي جيجي جيدين كان نبي ما يكاد دليلو cide ka fon nabi nyuma de wala ka cide de do ala ba ke kodel kala dunya odela ka hakili jigola an kodo haisu akhbara bil quyub al madiyati tuma mi cide nya kibari alike ni ko ye ko dogole undoye ko dogolo munun temena wulu ya su temena ka suru cidente khabara ka anna sami'ahu shahidun wara lima taqaddama aw o ko dogole munun temena ciden nyana ko dogole fo anye ka ke komi mogo minya me iserelende tumbe ke yoro mi tumbe warai lima taqaddama abe komi min kera katema ya yede wa huwa rajulun ummiyu kasoro ciden nye cedo de ce min makala ka koro la yaqra'u shay'a min al-kutubi nasa bayna qaumi la yarifuna shay'an min jalika ciden tunye mogo ye fana mogo min makitabu temenu na makitabu shukala ka koro anyana mayra mogo cela fana munu makitabu temenu te foido ula kama annahu lamma akhbarahu am maryama wama kana min amrihi abekum tumami ala yankibariya lamma akhbarahu am maryama tumami ala ya maryama ka kibariya fo cidenya ani maryama ka ko kera chogomi qala ta'ala lako wama kunta ladayhim yulquna aqlamahum ayyuhum yakful maryama wama kunta ladayhim yaqtasimun tumami ay maryama ka kibariya Allah kala cidenka ka kibariya nayi ka maryama ka chogo foye ala ko cidenma wama kunta ladayhim yulquna aqlamahum tumamu tumbu ka kalaw fili parce que maryama kala mola uma be ala wiye kala de fili ko ni mo min ka kala benna la e ba lamo tumamu tumbu ka kalaw tige pour mo min be se ka maryama be mo min be maryama lamo wiye tumamu tumbe kalaw tige oka oma kunta ladayhim ima bo kalama oma kunta ladayhim yaqtasimuna utumbe nyugo soso maryama la moliki bariya la wakati mi fane tuntu chela ni ala de wa huci cide maka maryama ka kibariya be foye sino kala tumbe tige maryama kala molika ma wakati mi ani tumamu tumbe keleka nyugo soso maryama kala moliki barila itunte uchela we ne de wa huci maka ila dunya la أي وما كنت هادر لذلك يهدر لنتن تؤيرلا ولكن الله أوهاه إليك من ألا ديا وهو كان إما وهكذا وشوك لنا لما أخبره عن نوح وقومه تمام ألا يكيدن كباريا نوح فنك كباريا من نوح كمغو وما كان من إنجاء الله له وخراق قومه أن نوح ككشي شغو أنا كم مغو كتو شغو جيلا tumami ala yo ciden kibarano fanaye summa qala ta'ala wa kafi alakum masamin qurtalenu tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayka ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hada
fasbir inna li aqibata lil muttaqin tumami ay nuhu fanaka kibariya kalaka nuhu kishi chogo ana kam mo tora jiko no chogo mi tumami ayo kala chidenka ala ko yoro fanala tilka min ambail ghaib akon nuhu na kam mo ka ko min fule kibariya min fule ni nye ko dogolen kibariya de ko dogolen ko de ni nuhi ha ilayka ninne ala ya wahu kana ima ma kunta ta'lamu anta wala qaumuka nuhu na kam mo ka la halam min fulani etun todo ika mo tun todo min qabli haja sani ne ka kalaika ka wahu kana makilla dunya etun tiya do ika mo tun tado fasbir wala kide sabali inna li aqibata lil muttaqin kullu ban ko nyum beddi ala nyasrinya baqawdema wa qala fi akhir surati ala ya fu suratu hud labanna zalika naqussu alayka ذلك من أنباء القرى نقصه عليك سورة هود اللبا على كوتشي دم أو أكود دعو مغمون تمنا إني نين دفل أكا كبارياي نينيا أكلا إكا وقال في سورة التاها على كو سورة التاها كنو كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق على كوتشو كلين دينا مغمون تمنا إني nin chogo kelende la nyuka kibariya kala ika wa qala ha huna donc ni yoro la wa qala ha huna bada ma akhbaran qissati Musa min awwaliha ila akhiriha ala koya tumame alaye Musa ka kibariya na ka qissa kala chidenka kata qissa damina fo allaba wa kayfa kana ibtida'u iha illahi ilayhi wa taklimihi lahu ani alaye wahuna na Musa ma chugodi alaye Musa kuma nyogona chugodi tumami alaye nimbe fo chidenye kata folo fo allaba alako o ma kunta bijanibil qarabi akonne alaye Musa kuma nyogona turishina ka kulumina Musa ka ewa tile binyanfa itunte Musa ka tile binyanfa itunte tumami ewa wama kunta bijanib li kharabi iji khadaina ila Musa li amra tumami netumbe ninkunu latige kudi Musa maturi sina ka kuloina etunte Musa ka tile binyanfa na oyorola ni bebo ko inkalama tumami ntumba nyamaria kwa ka ko doke ntumba bali kwa kana ko doke ka kuma nyogonya ka wahu chiama itunte akatile benyorola oyorola oma kunta mina sahidina ewa isere len tunte fana ama kinyana fana ima seriala fana itunte kulu intile binya fanna wakati minebe ninko nunu latige kudi Musa ma ewa isere len tunte yoro inna fana ima seriala fana walakin ansana quruna min alaye jamakunu dode da ni jamakulu dode da fatatawala alaihim al-umru su hakke janyana ubolo mana Musa temelen kofe jamakulu munun nana Musa kofe uye français jake cide machuma français jake raw yoshi jange cide machuma doni koro munun tumbe Musa kadina kibarana feuna unyinano ko okelen kofe de nye efonachi wama kunta sawiyan fi ahli madyana ewa ishigilen tunte madyana kaw fana chela kibariya munun kera Musa bolo madyana fana itun shigilen tunte madyana fana ni be boko in kalama tetlo alaihim ayatina itun tin shigilen tunte madyana ni be ne alaka kitabun ka ayaw kala madyana kaw ka ninin ko kerinya naye o fana make ishigilen tunte madyana ni benne alaka kitabu nunun kalauka ni benne alaka ayaw kaleka ninnin ko kerinya naye itunte walakin kunna mursilina men ala kera cide unci bagaye ni cide unci baga de kera ne alay wakati bennim be cide ndo ci ni cide ndo wakati banna be cide ndo ci o ko kone do o ko in kono na de ni e fanaci ne ala kera cide unci bagaye wadi ya to ni e fanaci kike cide nye
kannin kibariya nonu wahau kana ima mai tuntudo donc ni nya sabatanye ka yaranna ko ciden ya alakar nabi nyuma da alaka ciden da do parce que fule kan nin ko min fo Musa ka kisa damina fo Allah ba ko ko kera Madyana ko ko kera aka kuma nyogonya yorola ciden tunta shi kalama ashima ke anyana men ni ona no o fo komi o kera anyana komi o kera don mi ka befo ka ba ni nyayira alaka ciden da ni alai wahawuciya maka kibrana ya ayafonye o ma kunta bijanibi turi awa etunte turu shina ka kului etunto kerefe ijina dayina tuma minye Musa wale etunte turu shina ka kulun kerefe tuma min ne ye Musa wale wala nantara ibn Kathir ambe sagi kata ka tafsirima أقول ما كنت بجانب القربين إذ قضينا إلى موسى الأمر يعني ما كنت يا محمد بجانب الجبل القربين إتنت كلين تلبينا فنا دوبا فو إتنت موسى تلبينا فنا دوبا تفسير فنا لا نالكوني كو بجانب القربين وما كنت بجانب القربين عليكم يا محمد بجانب الجبل القربين كلين تلي بنيافا اتونتي الذي كلم الله موسى من الشجرة التي هي سرقية على سات الواد كل من علي موسى كما نغنيا كل من يرولا او اريدو يرولا اري اوتومبي موسى كا تلي بون يرولا او كلين تومبي او كلين تلي بنيورو اتونتي kuluin ni irin tumbe saka tile bonyoro de la Musa kuluin ani irin tumbe Musa ka tile bonyoro la etunte kuluin tile bonyoro la ni be bokko in kalama odiato ya anni ma kunt ala satil wad wa ma kunta min asahidina lidhalika ewa ima seriya ala fana ولكن الله سبحانه وتعالى أوها إليك ذلك مي إتجي على ديا وهو إما إتنتهي مي على ديا وهو كان إما حجة وبرهانا على قرون قد تطول أحدها على ديا وهو كان إما كاكيو هوجاني الدليلاي مغوكا مغمونو ني فرانسي جانينا وبولو شيد ماتشوما ونساون حجج الله عليهم unyenana ala ya huja munun jiguka tumami furanche janyana ubolo huja nunu inyenana uluko wama awhahu ila anbiya almutaqaddimin ani ala min wa hawkana nabi nyuma temenuna utunyina no ko de furanche janyana unyana no ko unyenana dalila uko ala ya echi ke ekuma huja ka huja joka wama kunta sawiya fi ahli madyana tatlu alaihim ayatina أي وما كنت مقيما إشغلن تنت في أهل مدينة إشغلن تنت مدينة كوفنا تشيلا تتلو عليهم آياتنا هنا أخبرت عن نبيها شعيب تنت مدينة كوفنا إشغلن تنت نيبن ألك آيو كلا أكا تمامي هنا أخبرت عن نبيها شعيب تمامي ni madianan kaw kibariya nu kan nabi nyuma ka kibariya swaibu o wakati fana mi soroy tuma min tumben ka ayaw kala madianan kaw kan numbu kibariya nu kan nabi nyuma swaibu ka kibariya etunte ni be bo fana kalama wama qala liqaumihi wama raddu alayhi ani swaibu kam go ye mun faye aye mun fa kam go ye akam go ye mun sagama etunte Abdurrahman Sadi bafuni yoro fanala mana itun chigilen tunte marinan ka ucela ni be ne alaka ayaw nin ka kitabu kala uka ninni ni sore ni bunkasir ya fo chogomi ako isigilen tunte mariyana tetlu alaihim ayatina ni be ne alaka ayaw kala uka hina ughbiritan annabiha suaib tuma min yikbariya ko kan nabi nyuma suaibu ka kibariya fuye wakati mi o wakati o mi soro madiana isigilen tunte madiana
ni benne alaka ayaw kaloka tuma min ni kibariya ni soybu ka kibariya itunte ni ebenne ka ayaw kalika tuma min ni kibariya ni soybu ka kibariya itunte mariana o wahawun kana imade soybu yemmin fa kamugo yemmin saga ma itunto kalama awahawura kana imade walakinna kunna mursilina ay walakin nahnu awhayna ilayka zalika amma kinyana menne alada ya wahaw kana ima ni alada ya wahaw kana ima wa rasulina ka ila an-nas rasula ni ci kana mugoma kike ci danye annabi hurairata anana bi hurairata bolo o ma kunta bi janibi turi jinadayna awa itunte turi shina kulin kerefe tuma minne alaye musa wale qala nudu ya ummata muhammad abu hurairata ko mu alayya nadayna ke munye tuma mi ntumbe wale ke ka jongole tuma min ntumbe wale ke ka fo ya muhammadu kamanto utoyitikum qabla an tashaluni nyawso sani akindeli wa ujibtukum nyaw jabe qabla an tad'uni sana aka ngole ko ala tumbeni waleli fo akon tumbeni waleli ke wakati muhammad itunte wa qala qatadatu wa ma kunta bi janibi tur ijna dayna musa qatadatu kullu nyine munye itunte tur sini kulula tuma min tumbe musa wale wa haja bun kasirukum min fulani nye wallahu a'lam asbahu biqawlihi ta'ala akon ninde ni alaka aya bolendo ninde ni alaka aya be nyogonta ni alako ma kunta bi janibil qarbi iji qadaina ila musa li amra nin kuma de ni obe nyogonta ka fo musa de welela ode nini aya min temena obe nyogonta ni alako itunte kuluin katile binya fanna tumami ntumbe nin ko latige kata musa ma summa akhbaraha huna بصيغه اخرى اقص من ذلك وكفيا الا ينكبار يعني كما فوچو وري من ندو انتكلنيا وهو النداء وللي كما قال تعالى كم ان الله كم مسمن كرتالين ويجنادى ربك موسى الله ور ايا ور كنو الله كو تمامي على موسى تيجي على يا ولي تمام موسى تيجي على اياوري وقال تعالى اذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اياوري كن على تمام اتيجي على ياولي اوا يرولا يرو ميني يرو سنماي يرو انتغدي طوى يرو انتغدي طوى وقال علىكو وناديناه من جانب طور الايمن وقربناه النجيه alako anya musa anya wale toro sina kinyam fayna wa qarrabnahu najiya anya musa gere nyogonya ewa ka bundo nyogonya ka kuma fe mana lanyini bunkasir bake ka musa batiye mweleli musa de welela aya chaman bode yira musa de welela abu hurata yemmin fo ko ako chiden kam manton ko aye chiden kam manton de wele bunkasir bake ka aya unati ka kuma simbentia ko musa de welela wa qawlu ta'ala walakin rahmatan min rabbika ni alako nyen nin ken nema de manay ka chiden nya min fuleni ani musa ka kibariya min wahu kana ema ni nyen nema de ka boytige alafe ka kiye ay ma kunta musahidan li shay min jalika kibariya munu fuleni nye itunte ni shi kalama itunte foy kalama nonuna ولكن الله تعالى أوهاه إليك وأخبرك به من على ديون وهو كان إما كيك برانوية الرحمة منه بك ni ala yo ken nema min bori tigi ala fe kokiye wa bil ibadi bi risalika ilayhim aya ken nema ye aka jonye fanana yi ci kana umma kan aken nema ema ka ken nema aka joma na yi eci kana umma litunzira qawma ma atahum min nazir puri kam mo baga mo munu ni baga likena manuma baga likela manuma min qablika enye la'allahum yatadhakkaruna adola unata sunamiri ay la'allahum yahtaduna bima jitahum bihi min Allah azza wa jalla adola unakande ni penye ininna na kabuti alafe unakanda naye uko fela ko laula an tusibahum musibatu
ala ko ni masibatunte na yu soro bima qaddamat aydihim ni penya uliyere ka bolo ye junubu munum bara fa yaqulu nubafo rabbana laula arsalta ilayna rasula ala har itunka ciden do ci amma al aya ay warasalinaka ayalla nyine munye ciden ne alayici ilayhim ne alayici kana jonma mugoma lutuqima alayhim lhujjata pour ka hujja de joduka mana ala yayira ni jontun terate cide machuma ni mashiba mun binyu soro ni lajaba mun nyusoro ni jangakata mun nyusoro nu yere ka junubuye ni ciden to machuma uba fode ala hari itun ka ciden do chama ni tun ye ciden do chama ni tun ye ciden do ci amma an te soso ante junubu ke anta lokutake donc ala ye ciden un chuma kan ni huja de tige kabu bolo ni nin tunte ale tunte ciden chuma de mena tun ma ciden chuma u ye junubu mununke ni ala yumen ayu la jaba utumbe nin kuma de fo ko hari ala tun ka ciden ci amma ni tun ye ciden tun an tumbe kanda donc o de koso pour ka kuma tige kabu bolo ala ye ciden ci wal yaqta ujurahum pour ka huja joka wal yaqta ujurahum anuku ka ujura betige ija jaahum ajabu min allah bi kufrihim nilla jaban nanuma kabo alafe nuka kafiriya sababu fa yahtajun ubeta dalila ke bi annahum lam yatihum rasul wala najib nilla jaba yusro kabo alafe nuka kafiriya sababu ni cide macuma ubeta fo ewa ko ala koy ma ciden de ci amma ciden de mana amma bagbal kala de mana amma wodi yato an kafiriyara ni tunye ciden ci amma ni bagbal kala tunna amma antun te kafiriya donc ala ko ale fana ye ciden cuma pour kan ni ujura de tige ka huja joka kan ni kuma tige kabu bolo kama qala ta'ala bala jikrihi injali kitabil mubarak comme ala ya fo chogomi qur'ana jiginen ko fe kitabun minna hera ka taw jiginen ko fe ala ko o kitabun ye juma huwa alquran qur'ana jiginen ko fe ala ko an taqulu inma unzila alkitabu ala taifatayn min qablina wa in kunna an dirasatihim laqafilin أو تقول لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينات من ربكم وهدى ورحمة ثم من على القرآن جيغوكا قرآن جيغنين كو على كو تشغوري أن تقولوا على كون على القرآن جيغن نونكا كهوجا جوكا وكنا تافو إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وكنا تافو jama kulu munun tamina fulan min tamina unye kitabu jigna uludeka yahudani nasara wa in kunna an dirasatim laqafiluna aw fanatunte yahudani nasara aw tuka kalando antu ka kamme antu ka kalando antu ka kitabu do kitabu jigna yahudani nasara deka awunye bo aw fanate kitabu aw fanate yahudani nasara antu ka kalando antu ka kitabu do bo ala ko le qur'ana jigi pour nin kuma de kanatafo kafiru bolo ka fo kitabu de majigan ka de parce que kitabu jigina jama kulu fula inde ka on fana tu ka kando an tu ka kalando pour ko kuma tiga ka bu bolo ala ya qur'ana jigu ka kele aw taqulu ubu kana tafo law anna unzila alaina alkitab la kunna ahada minhum ni ala tu nye kitabu do kere kere ka jiga on kan tumbe kanda ka tebe yahudan nasara men ne ya amma kanda kitabu de majiganka donc ala ko ale ye qur'ana jigin uka puru kana nin kuma fanako ni kitabu tun jiginan kan tumbe kanda kateme yahudani nasaraka fa qad ja'akum bayyinatun min rabbikum wa huda wa rahmatun ewa ala kuma ewa ako ewa delila bangalen fule kana dela jelen fule kana awma kabwatigi alafe kanda fule kana awma nema fule kana awma akera tugo daw bolo huja doru ka kuma tu bolo وقال ترى لكم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد رسله آية وركنا لكم ko ciden nunun ci kun fulede rusula ala ya ciden nunun ci de munjirina mubashirina
ciden nunu nye nisonjal bagade nube mu'minu nisonja munu ne ciden batu ya la batu ne arjanna doni wa munjirina ani ciden ka ke bagabali kala ufanu ka kafiru bagabaga li alla yakuna linnasi ala allahi hujjatu ba'da rusuli furu mugo kana ta huja soro ala pe ciden ko ciden ci kunya munye mugo kana ta huja soro alaka ciden ko fe bo ciden ko fe hujate mugo sibolo Qur'ana sera mugo ma ciden sera mugo hujate mugo sibolo la gara donc ninde be kuma ka galonci galira kuma min be fanka jamana kono hari addo wuddambe kata kalaw ni dinama ko beni ka famu beni ka hakina beni ka tabulo hurriyatul arai be yon horonya ka hakilina na ka tabulo na ka duskuna sirila nunu nyangalonde cide unci kunyere kanin kuma wunin wangalonde ni wujurawde tige ka bolo Qur'ana jige kunya munye cide unci kunya munye ka ujurat tige ka bo mugo bolo mugo bi niye bambanta bara ni filibanta bara minke ube niye sirabila minke ni Qur'ana kala ni ka koro foriye cide ka hadisa usere ma ujurati bolo lagara be kitafu be kitani ke ala na nyana bolo lagara ngalondo de Qur'ana jige kunye de tate be bolo ala de ta ko de fawye ciden ci kunye de damana tate mugo bolo damana sirate mugo bolo damana tariqate mugo bolo be katugo ala tade ko ayem min di cide ma be katugo ode ko ciden ka tasira ani min nana be katugo de ko Qur'ana jige kunye de ka wujurati ge ka bo mugo bolo ka huja jobbeka ciden ci kunye de ka huja jobbeka ka ujurati ge ka be bolo ko no kerasa Qur'ana be kalambolo ciden ka hadisa ubambolo haribi ni mugo ko be kitafo be kitake ko ala na nyana bolla gara galon fin kiri oyen galon ya de awa ni mugo min ko tate mugo bolo tasirate mugo bolo damana hakleno damana ewa horonya te bolo fo be katugo Qur'ana ni sunna ko ala famu salafu salih mugo do be jamana en kono karamugo do be jamana wuddambe kata karamu yani sunna iremo bafu ko nonu nye dirgita teru desa ko ale ko be katugo ale ka hakilina de ko ale ko be katugo ale ta de ko ale ka hakilina ni atigi ya Qur'ana ni sunna de fawye ko be katugo o ko ama ka hakilina fo de ay ala ta de fo ay ciden ta de fo e wa ala de yo fo fana tate mugo bolo ta bolo te mugo bolo tariqate mugo bolo ni ala tate amulahum suraka sarawu lahum min ad-din ma lam ya'dan bihi Allah ala ko yala jenyo go woro de bawu bolo wa nu be e wa bato chogo de kawma sariya ala ma jeni minni segu ni ma baw beni ka tabulo kiriyele ki damana togo kala damana mugo de bawu bolo no ba damana sariya dilaw ka ko de awma ala ma jeni minni abe muhammadu rasulullah kasratula sheikh muhammad ibn wahab ko salasatu usul kono akum maana shahadat anna muhammad rasulullah taatuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara واجتناب ما نهى عنه وججر ولا يعبد الله إلا بما سرى محمد رسول الله كافو محمد لك تشيدني أمانة يموني تاته فيما أمر تشيدني نعمرني من يتوافو damana sirati bolo segu site ni damana sira babolo ma ba site kon ni damana sira da babolo tatuhu fima amara cidenyi nyamra ni min yetugo ciden ko ola وتصدقه فيما أخبر شيدن تشيا تيجيا يكبر يا فويه أتشيا تيجيا إكدالا أكاكولا أري سورة على كسامك كولا شيدن يا هريسا من فاكو ألن تأمنوني أنا أمين من في السماء ياتيني خبر السماء صباحا ومساء ألن تأمنوني أنا أمين من في السماء ياتيني خبر السماء صباحا ومساء أتشيرين قوة الدانيلا مسمين بسنفة ودارا نعلا سنفة كباريو بين النما صغما أني أولافي سنفة كباريو بينما ألا يريد دارا نعلا أبي سنفة كباريو تشيما صغما أني أولافي
munna aw munum be dugukolo ka aw te danne la ate ciñatiga ka danne la ciide ñinnin kuma fo ko do de senfe kanima do de sorola kay baraka kanima ciide ewa ali ibn abi talibi de tara jahadu dola aye sanu do de bila kana ceru do sorola jahadu yorola sanu hari aka bugo ma boala sanu nya aka bugo aya nati ciide mamadina ciide nyatila makan kaw do mu alla fatu qulubu ciide nya sanu tila mo nani ni nyogonje mo to ma do soro joko we sira kawarija damin na minna na ciide ma ko nin tilali min fule ni nyima tile ma ke ala kama ciide ndi minara mais diminen ko fe ko ay ako ala kam nabi nyuma musa ala ka ciide musa uya toro la min ka juguni neta sabalira ciide sabalira umar ibn khattab kun itinto en kan nim fa ciide ko nin toy akon ni na nyogona u bena jiya kono ni na nyogona yogoju min di haja ni na nyogona ni nyogona do be bo jiya kono aw ka sallite surunya ka sallela ka qur'ana kala te surunya ka qur'ana kala na aka bato te surunya ka bato ma me bolende dina kono komi ni yebinye ke ka fenso abe bona ko felay awa u be silama de faga anyogona munum bena jiya kono u ka fagali be silama dama de kaite kafiri faga qawariju u ka fagali be silama dama de kaute kafiri faga be silama de fa donc nin ko yin sen fede ci den nyenni hadisa ko allan ta'manuni ana aminu man fi samai yatini qabru samai sabahan wa masa donc o tasdiqu fi ma akhbara an kadda ci den ci yatti ya bakke ka kibar ya munun fuye wa sinabu manaha anhu wa jajara ire koloshi ki yere mabbo ci den yi baga ki fatanya ka bo fengo fe na imma bo ala walla yubada Allah illa bima sara kana ala bato ni sirasiye cide ma minke sariya donc qur'ana jiginen ko fe cide un cilen ko fe kuma te mo bolo la garade ko ala na nyana bolo la gara ni ala ta ma se la gara ni ciden ta ma se la gara kuma te bolo ye koy anyana bolo ye minye doro jahannaba de do ni junubu sera ala ma mimbi bo eni tabolo do bati togo do sera lama mimbi bo silamia kono yere kike musrik kike kafiriye anyana boni lagra fe ngore tede ke la tile janabala ni ka ala soso ni fa ikan tiden soso na mi se degere la fana ki la bo silamia kono kike kafiriye kike musrike kafiriya kumbaba musrika kumbaba ta mashatillah la garaibi ala ka jen koroye ni la ya fari ma fule ka junubai mina ina se alama na ya fari ma fule na ma ya fima ibeta jannaba ko ni ka junubo bayin janena ka boyla ko fe na bo jannaba ko ni na tar janna anyana boli yode la garade donc akana tilunge kene mo ni ka hak mo ka hakiluye mo trompe min benin jamana en kono mo hakili sunya min benin jogan man en kono ka kawmuga kaka jiya ciya kaka lagara ciya aka jiya wari mina na wula kawmuga uba ka jiya ciya kaka lagara ciya ni hada maden ngakida ciya na foi manjugu na balmo donc wodi yato ala ko qur'ana kuno aya wurin wa uhiya ilayya hajal qur'an li unjirakum bihi man balaga idan ko ala yin qur'ana cinema purun kaw baga makkan kaw baga ni qur'ana ye ani ni qur'ana shera mo ma qur'ana shera mo ma akaralnika atawsir laye akoro foriye ni ye tabolo juguminta ye tasira juguminta ko anti bolo la garade ko ja jorika ujurati gira ki bolo ka boy bolo ciden kibariya cerima ciden ka sa halun cerima ko koro foye ikakanna iyu famu numa barake nu ye kuma ti bolo la garade ko ja tigira ka boy bolo uja jori ka kuma tigira ka boy bolo ambe min fo hadama dawye hadama dawn ka sabali kuma sugu munum be fo jamana en kono cinya tula de aya yire nyeni de wa anna haja sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili cide min nana
ala ko qur'ana kono cide ni min nana wode ale ala kasira tirele be ka tugo de ko dictatorial to yo ala de yo fo be ka qur'ana mina be ka sunna mina la famu sarafu sali o te dictateur kuma yede o ya ala de ka kuma ako cide ni sira min nana wode ale kasira fattabihu be ka tugo de ko wala tatabu subula akana sira mishenu batode damana terega munum be jinya kono damana sira munum be jinya kono akana tugulu ko fatafarraqa bikum an sabili nu baw faraka bunni ala kasirama donc wala ya yirane aya kono mogo munu nya damana terega kiriwu yere mogo munum be bidaw ka ulu de farala me filibanti jama'u ni bida jama'u nyana sunna mogo de farala ka bo mogo la sunna mogo ma farade ahli sunna wal jamaa be min ka wode lesiri wode siray wode dina sahalenye ni mogo mi nyo bilay de farala ahli sunna wal jamaa la fahmu sarf sali ulu de be lesirika ulu de be siraka ulu de be desirka as-salafiyatu hiya al-islam as-sahih salafiyya de islamiyya sahalenye ni mogo min nya bilay de sirabila ulu ma sirabila de ulu ma farade ulu balle siri de ka mogo ko suqru alquran wa sunna ala fahmi salaf salih o be siras jelende ka o be siras salende ka o be lesiri de ka min nyo bilay de farala donc fonnu nun ka do jamana kono sunna kata qur'ana kata la fahmi salaf salih donc kuma te mogo si bolo lagara ni sira ko la ni terega ko la abbe fili banta sira ni bidia sira ngode ya to ciden ko aftaraqatil yahuda la ihda wa sabina firqa wa aftaraqatin nasara la isna wa sabina firqa wa sataftaru ummati ala salasi wa sabina firqa kulluhum fi an-nar illa wahida qila man hum ya rasulullah qala hum ala ma ana ali wa shahabi ciden ko yahuda farala ka ke jama kulubi wolon fulani kele nasaraw farala ka ke jamakulu bi wolon fula ani saba fula ale kam manton bena fara ka ke jamakulu bi wolon fula ni saba abebe tasuma kono fo jamakulu kele bi wolon fula ni fura bebe tasuma kono jamakulu kele de kisibagay uko jamakulu kele nye jumaye ako hum ala ma ana alayhi wa ashabi ako lu yere nenin ka shebo tumbe bato chogo minka nenin ka sebo be duskuna siri chogo minka nenin ka bato wa sebo be bato chogo minka ni mugo munum boka ulu de kisi bagawe sunna mugo ulu de kisi bagawe nenin ka riwaya dola humul jamaa munu faralla nyugon ka cinya ka qur'ana ni sunna la fa musalaf salih munu faralla nyugon ka oka ulu de kisi bagawe donc o de ato bunka siri bafo aka kuma dola ka tawsiri la yoro dola ako ewa sira bedda tugulendo kata arjannama fo muhammadu kasira sira bedda tugul arjanna datugulendo sira benye sira be ni ciden ka sirate ako datugu debo bene arjanna ce ni mu'min ni ciden ka sira tera lagara made wode sira e nabi la sar jannama sino ala e arjanna sira bedda tugu kata arjannama ni muhammadu kasirate imamuna maliki ko as-sunnatu ka safinati nuh ako sunna yimbe kuma ciden ka sunna be kuma nuhu ka kulude man rakibaha naja wa man taqallafa ni halaka wa fi riwayati khariqa ako ciden ka sunna be kuma nuhu ka kulude ako nuhu ka wakati ka kului mogo munu nyele na ka ukisra mogo ma yala ka torajila halakira wa umamuna maliki ko sunna be wacha wodela ni donna sunna la ikisira men ni ma do sunna la be halaki alakan ke simbal mo alakan tanga anye nunun fo ka hakli jigi nununa munna parce que ala yere ko ala ye cide pour ka huja je jomo ka wujurati ke ka bo mo golo donc nin ko sugo fana be jamana en kono qur'anak be kala cira aka hadisau be hari be awun ba fo ko mogo kelen na ka hakilina beni ka famu ko beki tafo beki take ko ala na nyana bo lahara ninte mogo la fili yewa mogo la fili de fule ni ka mogo fili ima cinya fo mogo yema hinna mogo la ima mogo kanda ni nye mogo la fili de ku bila nyaman kono ambe ala kisi woleli kala fili le munum be jamana kono
weleli kila nin dungo tigi munun be jamana in kono ala ka jamana in kisiw masibama ala ka population kisiw masibama population fana aka kunu de ambe min foye oye wote qur'ana cira ma wahadainahu najran ujrata mo bolo la garade qur'ana cira awma ciden qur'ana jiginaw ka ciden cira awma uja be jora awka ka fonti gala netu nya konfinde entunta do de awa ko yere be joni ka baw yere ya be nyagambi saw aw nyere taro ambe ta fami bado ika jiya antere be minna jiya bande kacha koy galonti gala kacha jiya kono koy ngana mon kala kacha jiya kono me yere korosi koy ika jiya antere uni ka jiya na fawla yere korosi ika ta fando ola munna dina fana laiti yere korosi ka ta fando yere la kuma ti bolo la ara koy ala kan kisala kan tanga subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ma famu ولولا أن تصيب مصيبة نون توسيرو ما مو فاموا نون كلون نون بيتارا توسيرو كنو كوكروفو توسيرين بنا يا بنا سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك